Дораба бүгүн эн санагар ток брахинегей. Бүгін хүрбеккис атыржақ ия. Бүгін болағына Российская Федерация бұлағын күні. Три колор күні. Бу Россия булага дөһүннәре хайдах очрадан үһәттен дәһәләр. Маған қалан күйек, оны күйек. Антон тух солталақтарын биләгән ду. Бу өңнәре ханага тух солталақтар. Тоқалақтарыда. Бен ханага. Антон тоқуға. Үшвей әйе күйек. Күйек. Раз сырды. Сеп. Мақтал. Бүгін эн санагар ток брахинегей. Бүгін Россия бұлағын күні. Эти Россия булагын дөһүннәрен берәдеген биләгән ду эн хайдах. Буларын. Үһәттен. Өңдерін де. Өңдері бастан маған қаллан күйек күйеу. Бүгін esen атыгар ток брахинегей. Россия бит, булагын күнә бит. Россия булагын дөһүннәрен үһәттен алара дикки берәдәктән. Маған қаллан күйек күйеу. Эн санагар ток эти солталактар дөһүннәре. Қаллан үс дойды да сақалы күлдік. Еле қайдақ күлдік. Дораба бүгін эн санагар ток брахинегей. Атын бұлақ бірахын. Эти булах Россия булагы. Россия булагын дөһүннәре үһәттен атырлар дөһүннәрен берәдеген. Маған күйек күйеу. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя как зовут? Сандара. А в каком классе учишься? В третьем, уже в четвертом. Сегодня вот 22 августа. По-твоему, что за праздник сегодня? Сегодня день российского флага, оказывается. Знаешь, что такое российский флаг? Видела, да? Да, Из скольких цветов он стоит? из трех. А какие там цвета есть? Белый, синий и красный. Хорошо. А что означают эти цвета? Как ты думаешь? Ну, белый цвет, например, что означает? Чистоту, да? Мир, мирное небо. Синий. Честность, да? А красный цвет? Правильно. Кровь, патриотизм, героизм, да? Преданность к родине. Молодец. Здравствуйте. 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 А как кем было? Набула. Анита. Анита, бүгін тоқ брахинеге ең сынағат? Қанды брахинеге білағат ты? Бүгін Россия бұлағын күні біт. Россия бұлағын білағат ты? Қасы білмәғай? Үс. Қанды өңдер бағады? Кызыл, синий, маған. Анти өңдер әхе қанағатығар тұға қолталақтары? Вехады. Үйе дөйді да? Шәп, Антон күйек деген? Артық дейді. Арты дөйді. Шәп, күхіл? Алара дөйді да? Дораба? Драба. Ән атын кендені? Ручка нәлі. Қас көйнағыны? Төрдіс боламыз. Бүгінен санаға тоқ брахинегей? Тұтжақ ең сөйлбәк күні. Россия бұлағын күні. Россия бұлағын білағын да? Қас жүгіннағы? Үс. Қанық жүгіннағы? Бөрәлігінен әтәрі үйхеттен олғара деген сәт. Вехад кығыл. Посередине белый. Өтө күннен. Бүгін тоқ күні. Бүгін атыржақ айын сүрбек кес күні. Тоқ күні. Бүгін де дуыт Бүгін де дуыт Российский флаг күні. Российская Федерация бұлағын күні. Хөп, самы сөп. Жере өңдерін аттаталары үйәттен аллараңы. Қас өңне ой бұлақ бұд? Үс, аха. Үйәттен аллара түсірі өңдерінен атты. Самы хөп. Дораба бүгін атыржақ ең сөйлбәк күні тоқ брахинеге ең санағас. Россияға солталақ брахинеге. Россияға солталақ брахинеге. Ой. Россия Бұлағын күні да. Бұлағын күні хәп. Дүхінлерін үйәттен лараңа жері атталығын да, білағын да. Маған
кök kıhıl. Туох солталақтары бұл әханағыр. Халлан кök қар ең дегенде анет. Кök пулланы туға бит олар. Но красный это хан. Это точно бұлаға да. Бахыба. Атыджақ ең сүрбекке күні тоқ күні Ибрахимнигай Россияға. Российский флаг. Флаг күні. Флаг жүгіндерін білағынды? Қаллан кел, маған Көхіл. Тоқ солталақтары бұл әханағыр әте өңнер. Что означает? сер қаллан. Ой, Сер қаллан. Оның ерді. Гаврил Васильевич. Атыджақ ең сүрбекке күні Россияға тоқ Ибрахимнигай білағынды? С Россией күнінде. Атыджағында. Атыджақ ең сүрбекке күні Россияға тоқ Ибрахимнигай. Білбәтім. Россия туғын күней? Бұлақ. Бұлағын күней бісі. Бұлақ жүхіндері қайдақ жа үйәттен хақылан қайдақ бәрәдік тәқтірін білағынды? Санта бәрәдік тәқтірінде. Маған күйек күху. Әхінаға тоқ солталақтар еті жүхіндер? Привет. Білбәтім. Туғалталақтырын. Антон қолыр маған жүхін тоғой. День российского флага, праздник. Вот цвета флага какие вы можете назвать? Цвета Флага российского. российского. Да. Красно-бело-голубой. И что они означают по-вашему? Знаете, да? По-вашему, что они означают, эти цвета флага? Я плохо слышу. Вот цвета флага, да? Белый, вот синий, красный. Что они означают, по-вашему? Я об этом не задумывалась. Голубой, наверное, небо. Да. Красный, наверное. Ну, это же российский, царских времен флаг. Да. Правильно? Правильно, ага. Ну вот, у нас же был красного цвета в советское время. А сейчас я точно даже не скажу. Күні Россияға тоқ солталақ күні білағынды. Тоқ Ибрахимнигай. Россия тоғын күні біт, символа тоғый. Бұлақ кені? Бұлағын күні. Бұлақ жүхінін ататылын дүйәттен лараңа деді. Россия кені. Жүхінлері. Маған қаллан кök кыл. Тоқ солталақтары. Білбәтім. Олақ білбәккен. Лена Драба. Драва. Россияға сығаннақ бүгін тоқ Ибрахимнигай білағынды. Россия бұлағын күні. Күні хеп. Күні. Россия бұлағын жүхіндерін үйәттен лараңа деді ататалары. Қайдақ өйдір күнен. Так, кыһыл маған қаллан кök. Тоқ солталақтары бұл өте жүхіндер инсанағыр. Бетме. Оғылар? Бүгін тоқ күней білағыт то Россияға. Россия флаг. Россия флаг. Хеп. Россия флагы қандық жүхіндердегі білағыт? Қандақ жүхіндердегі? Кыһыл маған. Оны қаллан кök. Самы үйәе қандық жүхіні? Маған. Антон? Окейда қаллан кök. Хеп. Тоқ солталақтары еті өңнер әйі сынағатығыр. Тоғыз нычайдылары маған өң тоқ солталағы. Мирный. Хеп, Антон? Антон қаллан күйеға? Оғата қаллан. Қаллан. Ады кыһыл керемень. Хеп, жабақы балары. До 1667 года Россия обходилась без флага. Позже появилась необходимость отличать свои корабли от вражеских. Так появился первый триколор. Были затребованы красная, синяя и белая ткань. Расположение полос на трехцветном знамени отражает древнерусское понимание строения мира. Внизу мир физический, красный, выше небесный, синий, еще выше мир божественный, белый. В 1693 году Петр I торжественно поднял триколор как государственный символ, а в 1699 учредил Андреевский флаг в качестве официального флага российского военного флота. Император Александр II в 1858 году решил изменить цвета. Черный, желтый и белый заменили прежние. Считается, что это цвета династии Романовых. В 1896 году Александр III отдал предпочтение флагу петровских времен и восстановил первый триколор. В
1917 году началась революция. Октябрь этого года перевернул страну. Все старое было уничтожено, в том числе и флаг. Позже появилось другое знамя Советской Республики – красное полотнище с буквами в верхнем левом углу. РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. С образованием СССР появился новый флаг государства – красный стяг со звездой с перекрещенными серпом и молотом. Во время гражданской войны армии воевали под разными знаменами. Красная армия под красным, белая под бело-сине-красным флагом. Под красным знаменем одержали немало побед, достаточно вспомнить две. Красное знамя над поверженным Рейхстагом в 1945 году и полет в космос первого человека Юрия Гагарина в 1961. С годами они видоизменялись. К моменту развала СССР флаг Российской Республики представлял собой красное полотно с синей полосой слева и изображением серпа, молота и пятиконечной звезды. В 1991 году, 22 августа, в центре столицы над Белым домом был поднят исторический российский флаг. Именно в честь этого события в нашей стране был учрежден специальный праздник – День государственного флага Российской Федерации. Очень скоро вернулся и старый российский герб – двуглавый орел. Соединившись с флагом, он служит штандартом президента Российской Федерации. Сегодня три цвета стяга объясняют иначе, чем в 17 веке. Белый – свобода и независимость, синий – вера, красный – державность. Торжественный подъем флага сопровождается государственным гимном Российской Федерации. Триколор развивается над всеми государственными учреждениями страны. Его поднимают в честь победы отечественных спортсменов. Государственные знаки, безусловно, вызывают гордость за свою единую независимую страну.